الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله، عن حملة القرآن. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله، عن حملة القرآن. في عالم الإنسان كل له ميدان، وليس أعلى شان من حملة القرآن. في عالم الإنسان كل له ميدان، وليس أعلى شان من حملة القرآن. أعاذنا الله من جنوده. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. فإن لم تفعلوا باتسروين مسرات باتشلوا ما تشلوا ميالنا، ولن تفعلوا وليفت مسرات آتشلوا منا فاتقوا النار أساس تطبقوا بلاچو። እንደዚህ ያለ እንዲህ ያለ እንደ ቁርአን ያለ ማምጣት አትችሉም። ወደፊትም አትችሉም። ተይቀደም አልቻላችሁም። ስለዚህ ለቀናንተ የሚጠቅማችሁን እሳትን ፍሩ፣ የቂያም ቀን እሳት እንዲያገቡ ተጠንቀቁ ብለህ ንገራቸው። وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وإن كنتم بتهونوا ብለህ ንገራቸው፣ ጠይቃቸው ይላል። في ريبين أي في شكين بطرطاري ሆናችሁ እንደሆነ مما نزلنا على عبدنا ببارياችን ላይ ተወረደው ቁርአን በጥርጣሬ በሸክ ሆናችሁ እንደ ይላል። አረቦች የቁርአን በሚመጣ ጊዜ በነብያችን ላይ ብዙ ነገር ነው የሚሉት። ነብይ ረሱል መላክ ተላከ እንደነ ወሊድ ያለውን ሀብታሞቹን እንደሆነ ቁርአን ያለውን ሀብታሞች አይልክም ወይ ይላሉ። ይሄ ቁርአን ሲህር ነው ይላሉ። ነብያችንን ሳህር ነው ይላሉ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ውሸት ነው ካዚብ ነው ይላሉ። አንዳንድ ጊዜ ፍትራ እንደው የተቀጣጠፈ ነው ይላሉ። ይሄ ቁርአን ከአላህ በመምጣቱ እማታምኑ ተሆናችሁ فأتوا بسورة من مثله እስቲ በቁርአን በአንድ ሱራ አምሳያና አንተ አንጡ በላቸው። بدأ النظم غريب المعنى معناه تصول